Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro. Kud idemo? Na sajam. Evo. Evo, prodajemo prase, poslije toga prodajemo i prikolcu i kola. Čekamo još jednog pačenika koji vozi 2 krmače za prodaju. Kreativni nered. Najgori dio ribolova je dolazak, slaganje kampa, svega ostalo. Slavonio, ko te nije volio, ne zna šta je izgubio. Spavača soba. Auto će tu prikloc, pa ko to može plavati? Evo došli sam malo u šetnju. Priroda, prelijepo. Pa i neki ljudi vam nešto rade. Sad ćemo pitat majstore šta oni rade ovdje. Po svem sudeći, ja bih rekao da oni obavljaju ribolov. A evo sad ćemo pitat. Dobar dan ljudi. Dobar dan, dobar dan. Kako je? Pa evo, dobro je, dobro je. Šta se radi? Pa evo ništa, evo, pijem ovu graševinu, nekakvu, kažu da je iz Požeškog kraja graševina najbolja, ovo je od Kopilaša. Pa to malo došli tu na piknik, sjeli, malo ću popit, prirodi, pa idemo kući. A vi? Pa evo malo u šetnji, pa rekao da vidim ali ima gdje vode za popit. Pa ima, evo, možete doći ovdje na vino, imamo i Jamnicu. Mislim da je ovo najbolja stvar koja može ići uz dobro i kvalitetno vino. Pa evo imamo neku ribu, jel? Što je to? Pa to smo upecali. Mi smo ovdje pecali, evo. Mi smo ovdje pecali, ovdje imate vode za popiti, evo vidite koliko ima vode za pit. Pa uzmite tamo, ovo je svježa izvorska voda iz bajera. Odakle jeste? Pa mi smo iz grada. Iz Požege. Iz Požege? Pa iz Požege, pa da. O, pa vidim, piše. Prvi put smo došli ove godine na pecanje. Jel mogu ja nešto reći? I prvi put kamera na vode. Svaka čast. U ovoj godini, prvi put kamera. Prvi put smo mi na vodi. Izašli. A prvi put smo došli na ovu vodu. Nismo ni znali dole. Jeste li znali moj put do ovog jezera? Pa mogu ti reći iskreno da smo prijatelji našli put do ovog jezera bez ikakvih problema. Malo smo stali, imali smo upute dobre, nisu folali ništa. Došli smo tu u 6 sati na ovu vodu, malo su bili zabasli, malo smo izašli predaleko do nekakvih markera, nismo znali da su to druge pozicije, malo smo skratili, eto ništa, imamo učenje na ovoj poziciji. Kažem, sve nam je prvi put. Prvi ribolov ove godine, prvo snimanje, gospodine, vas sa kamerom, prvi put su neke bojle na vodi, prvi put na jezeru, sve nam je u znaku broja 1 i sve nam je prvi put. E sad, cilj nam je da uvatimo jednu ribu, on je naš jedan kolega, tam vidim peca, jel on isto iz Požege? Igor onaj? Pa ne znam, ja sam prošlog čovjeka rekao dobar dan, on gleda u mene, ništa, ni da pozdravim. Sramota. Točno se vidi da nije uljudan čovjek. Nije uljudan čovjek, jel? To sve evo ja i sin i brat, jel? A otklon ste vi?
Isto iz Požege. Isto iz Požege. Jel ima u vas takvog vina ovako ko što imam ja? Nema baš, ne bi rekao. Kakvog ima u vas? Ima kiselić i ova je roze. Ajo. Pa ja bi rado ako ste vi voljni da ja probam to vaše Pa evo ja vino. sam vas vidio da vi dolazite u susreta, pošto znao da vode iz Bajera nešte pit, pa evo ja sam vama napravio, pa probajte sad, pa onda recite da to dobro. Ajde snimit ću vas kameru da vidim kakvu facu kad vi popijete to vino, ali to vino dobro. Ajde da vidimo. Ajde da vidim, evo sad. Bijel. Ozbiljno. Super. Dim reci da se osjeti mineralna. Vino par excellence. A mineralna? Ja najviše u vinu osjetim mineralnu. Svaki onaj mjehurić kad promučkam čašu, Svaku ja osjetim. kapljicu. Svaku kapljicu, tako je. Ajde još jednom. Ajo. Odlično vam je ovo vino. Ajo. A gdje se može nabaviti ovo vino vaše? Pa ovo vino, a gle, možete se meni javiti, ali to sve, ali riješimo to vino, kažem, ko želi piti ovako kvalitetno vino od gospodina Kopilaša iz Požege, jel, Vinogorje, Kutjevo, bla bla bla, proizvedeno u Hrvatskoj, evo ga, Vinogorje, Kutjevo, ma joj lipoti. Prelijepo, vino je prefino. Eto, Još ću malo popiti. ajde još malo da ima taj. Strašno dobro. Ma ne, mislim da je dosta snimanja, jedo mi riješiti ubocu. Toči. Goodbye. Evo, dođe kod nas komšija, je nanjušio vino, vino, i dođe kod nas, i onda ima griz. I onda moj ovdje što puši, vuče svoje ribe, prvi uvati ribu, pa drugi uvati ribu, opet uvati, pa sad uvati kod komšije ribu. Eto ti, pa ti pij vino, nanjušio ga je. Da snimemo. Ajo, kako lijepo da vija. Njuf, kečer ima rupa ko prava njufica. Pa kad je lovio prave amure, rupe, Rupa ko arman. točak propadne. Ajmo Anta, upis na Novoj Vodi. Igor se upisao, pitač mog Čiku. Koliko su bile ribe teške? Koliko je bila? Prva, 7, 10, a druga 10. 10 kila. A naše su dobili ribe? Logično. Da mi recite da li okruglu ili četvrtanu? Moramo snimiti ovo ribu. Kombinacija četvrtane i ovo. Vid mališe. Iska. Baš ovo je vrtenac. Ovo je vrtenac, da mali. Isti, dunavski vrtenac. Vidimo bojla. I ovaj Čiko dobio na bojlu. Četvrtarsku. Evo ga. Ma nema. Prva riba na Novoj Vodi. Tako. Dobro, aj mi me sad recite kako ste vi imali vremena i za naprav te stepenice? Kako ne bi imali? Ja tam nemam. Ja sam došao prije mjesec dana, evo sad sam uvatio prvu ribu. A vi ste tu već mjesec dana? No da. Zato ste bili toliko žedni. Jao, perverzije. Evo sam. Prva riba. Bandar, bizovac. A zašto je prva oko usta, nema reci? Navija za Dinamo. Ili je Dinamovac, ili evo šljive. Nešto Nismo more biti. donijeli rakije. Lijepa ribica. Plum. Bum. Evo. Bravo Anta. Ajmo ga pustit pa idemo po drugu. Aj ga poljubi. Prva je. Bravo. Aj.
na nogometnom igralištu. Ovdje je neko sjelo bilo, vjerojatno. Evo, njegove ribe nismo snimili. Aj, ovo je bilo u vodi. Jel dala ribu koja je nova bojela? Ozbiljno? A vidiš štapova, full metale. FMJ. Entohice. Nije to za mene. A? Nije to za mene. Ajoj. Ajoj. Znaš priješ na 2,73. Ovo mi se pozicija jako sviđa tvoja. Da. Ima šta je ovdje? Mičel. Nema. Ali stanete vas dvoje ovaj šator, stanete. Ti Seko, a? Kad smo ja i ti spavali u Jakšiću, evo ga ti. Joj, da, jesmo. Evo, tam je patnja. Ovo je pozicija broj 11. Pa to kako ne znam voda, vidi dokaz ova voda. Da, vode fali 1 metar, ali nema veze. Znaš šta, sviđa mi se ova pozicija što to, koliko ima do otoka? Nemam pojma, imaš. Jedan 100-tinjak metara. 100 metara. 100 metara, milina. Kad se voda gore digne, milina, vidim tam granje, milina. Ja sam na 1,90. No evo tamo u zapiju. Jedino vjet, gdje? Pa god. Pa gdje dosada si s tim ribama vidio ovo? Riba broj 2. Tata smeta ti kamera, ne možeš slikati. Ne možeš Makni slikati. kameru. Tata makni kameru. Sad imamo tu našu vinku. A baš je lijepa riba. Evo ga je. Ljepša riba od tebe. Sa Ivom u pozadini. Evo Iva nešto. Kobra. Alkemića. Evo ga, jesam. To je to. Iva, dođi vidjeti kako izgleda riba. Pa nek se ono uslikar si ovo. Ajmo, riba broj 2. Ćao. Ovdje. Je, gore je. Zatekni smo malo rolu, što sto kote. Bila bojila 24 minuta. Da. Ja sam dobro čuo griz. Aha. Evo je prva riba vani. Nakon nekih, ajmo reći sat vremena, kad smo našli, prvi put smo na jezeru, kad smo našli mjesto točno gdje ćemo hraniti, u stvari uz pomoć bučuvara smo našli gdje je taj sprud. Prvo smo izašli malo više nego što je trebalo, pa smo se skratili, ispitali dole dno, našli nekakav prijelaz, nekakav sprudić, tu nahranili, nakon hranjenja, eto sat vremena, prva riba vani. Odlično. S njim puštanje se. Ajmo, ljuskice, šalji mamu. Bye bye. Kakav je ovo bio rad? Znači snima preko mobitela poziciju da pošalje mami, jedno bip 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 i rančina bip razvezlo na najjače, jel tak? Ajde, ajde. Nadam se da će riba izaći van da se upišemo, da se i ti upišeš na novoj vodi. Odlično. Ova riba izgleda prelijepo. Ko klen. A? Ne, vretenasta, ma prekrasna riba. A kad raste ovakav vretenač će biti preljep. Da. Nije čudo što borbena. Da. Ovo neki Dunavac, prije bi rekao Savac, Tenac. Sine, prva riba na Novom jezeru, a? Da. Bravo. Odlično. Možeš pustiti. Odlično. Eto. Idemo sad hraniti opet. Malo je nezgodno. Puštanje. 12 sati. 12 sati da svira sirena. Vatrogasna, da. Gledaš tako se. Ajde, Odi Mili. Mališa.
Bye bye. Da, evo maca Kineza, pošto je sahranio srednjaka, originala, vjetar ubija. Zanimljivo je to znate što ću, evo danas ću biti u kratkim rukavima, vjetar nas ubija, a sutra u dugačnim gahčama jer bit će minus. Lako se da te ne sašije. Ušla, mališa. To je taj rad. Malo nezgodno, ali dobro. Ajde vidimo, došao je, žao mi. Slikaj ti. Ovu ribu ćemo nazvati žao mi. Pošto kamerman nije u mogućnosti. Ova riba je izrađena na prijevaru. Ovo je čista prijevara. Na žao mi je došao. Stvarno prijevara. Kad si vidio na šta je riba došla, mogu pakirati po kofere i otići jedno tamo ovce. Evo ovce. Jednu ovcu. Umrće mi riba. Hoćemo, Ante, hoćemo uvati jednu ovcu? Nećemo. Zašto? Nećemo Ima je vam, uvati. ima drva. Mi ćemo je opkuliti. Evo, pustite ovo lijepo. Evo puštamo ribu. Žao mi. Ćao. Bravo! Napalo nas ovce. Nakon svih današnjih ekscesa vjetar se malo smiruje. Ako možemo reći da se ovo smiruje, a smiruje se jer kak je pukalo, ovo je sad smirivanje vjetra koji puše nama u facu. Odmah su krenuli grizevi. Dobar dan. Stoji za Zagreb! Ide samo pravo, možete mi dati prometu i vozačku? Nemam! Nema. Ukrao mi evo! A da mi reci, hoćeš da mi koljemo onu koju ovcu tamo dole? Da kresnemo jednu, da ogulimo to oderemo, imamo drva tu i da naložimo da to pojedemo, a? Možeš birat, viš kak lijep janjaca ima. Ima i čuko. Ajde, to je neki stomari. To hrvatski ovčar, zvani Ujko. Gle, za Zagreb, samo pravo. Ravno Pravo tamo dole zelene prikonce. Okej, to je to, možeš. Sretno i polako samo. I drugi put se vešte. Aj bok. Komu dade vozačku? Dobar večer. Dobro večer. Ili imaš šta vam, ili trzaš šta? Nešto će izgleda i biti. Trza. Da vidimo. Gdje je lošo ovaj? Crvenperka. A? Gdje još? Crvenperka. Dobar dan. Hoće li to? Mi smo i biti ćemo fini. Pa riba. Ovo je neka prijevara, garant. Tak Sara? Saro, saga. Imaš ga, saga. To. Bravo. Odlično, ću ja pomoći.
mališe. Sad ćemo čekat većeg. A sad ću vas zaprskati. Ajde mališa, pići svoje kući. Nakon što je stao vjetar, počela opet riba raditi. 24. Kraljica svih pojela. A, lijepe ribe. Lijepe ljeventenca. Čujem što priča sa mnom. Može slika se, ne? Mogu slikati. Odlična. Treća riba. Ne snimaš ili snimaš? Snimam i slikam. Ajde dođi vam. Evo vam te došao. Evo ga. Da. Njama, njama, njama. Snimaj, snimaj, snimaj. Torpedo. Pa eto ga, usko sam. A evo noća 4. riba s kojom sam prestigao gospodu sa moje lijeve strane. Opa! Štapovi su vani, idemo na zasluženi spavanac, 9:30 je, razlog tome je vrlo jak vjetar vani, riba nam je krenula grist, jednostavno idemo da se odmorimo, nema smisla loviti sad ovu noć, sutra ću preko dana odraditi još, ja sam zadovoljan sa ribama koje sam izvadio i s onim što sam skužio u ovoj vodi, tako da, to je to, laku noć, goodbye. Evo Ivica i njegova prva riba, novi štapovi, nove role. Vjetar brije da je to nemoguće. Pozicija broj 10 i Ivan i ljuskavi šaran. To je to. Ajde Ivica, reci nešto. Super, da je meni i ovo trebalo. Totalno jaka borbena riba po ovom nevremenu. Ekipa desno je odustala, izvade štapu, ekipa lijevo odustala, izvade štapu, jedini nas dvojica. Hrabri plesaju. Evo, hvatamo. Još ribolovci. Ajde, to je to. Ćao. Dobro vam hladno jutro. Jučer su bili u Kletnim Lukajima, noćas kad je taj oludni vjetar koji on ostaje još uvijek sjeverni, temperatura vode 2-3 stupnjeva, osjećaj kao da je jedno minus 1, 2, 3. Štapu smo izgledali van u 9 sati noćas, jer stvarno nisu mogli pecati. To je bilo, grozno bio vjetar i cijelu noć. Znači čak smo štapu morali spustiti dole sa podova, ne vjetar, odnosno baš bilo onako lijepo. Naspavali smo se, evo uvijek smo se ustali, nakon zabace, nakon 15 minuta, prva riba vanje, bez hranjenja, sad je malo hraniti. Dečki još ovi spavaju, petica je tu, idemo dalje. Zimsko jutro. Bojla je odradila svoje, riba je krenula. Mi smo se ono špecali, njam pusa, nakon par spombova, točnije 6 spombova, 10 minuta, double run. Štapići idu u vodu, bojla 24 mm, njam. Ao, šta mi to tu imamo? Opa! Opa! Ovo je neka stara riba. Kakav je ovo bio borac. Riba 15+. Ovdje je bilo mrežima peraja. Evo nova bojla se pokazala odličnim. Odlična. Ti si sve ribima na tu bojlu novu? Da. Odlično. 18 mm. Naranđasta. Imao je Igor. Znači da bojla radi. Ribica broj 7, još uvijek 7 bolje, barem za jednu ribu. Bitno da je da je. Ma da, viš kakva je lijepa riba. Sve ste bez zdrave. Još neko misli da pecaš na mišla zadravec. Kaže da su zdrave, zdraveci.
Znaš šta sam ovo? Ne, Na bojlu. logično. Jel imaš ti bojlu? Da mi daš bojlu, da ja uvatim na bojlu. A imam, a za dan nema. Pa jes bezobrazne, ne. To se ne daje. Treba. Eno ga. Evo. Riba u drilu. Riba kod Igora. Da se okrenem tamo. Eno. Sin. Spaja Iva Meredove. Neće Spaja Meredove. Idem ja spajati Meredove. Pozicija broj 9 drila ribu. Spajanje Meredova. Pozicija broj 10 drila ribu. Pozicija broj 11 drila ribu. S tim da je ova, evo, upravo smo ribu pustili na poziciji broj 10. Taman sad još jedan stav. Pa Ništa, prekidam snimanje, ne možu snimati, nemamo kamermana. Evo ima griz, ajde. Sad smo nešto i naučili nove pozicije, otkrili mjesta gdje, šta, kako, zašto i zbog čega. To je to. Puštaj. Bravo. Evo ti tu borimo se, tu smo 8, 9, 6 riba, biće jako gusto do kraja, A bitno da ja vodim, da smo skužili, evo danas je dan, ali ne još za dugo. doći bi ovdje na 3 dana. Ovo je vretenac, ovo je lijepa riba. Kak je bio za uđ? Torpedo. 300 na sat. Bravo, to je to, puštaj. A? Ovo mogla stala na ribu. Ko je? A, misliš, Amur? A, nije mi još stigo, nije rješeno. Nije rješeno. Škuto. Ajmo. Dobro. To je to. Pušta. Ajmo pušće. Nisu šlo ribu. Bravo. Anta, koja je to riba? 13. Sad sam ravan sa dotičnim Igorom. E! Evo još uvatim 6-7 doma. Ha! Ha! Aj Bog. Sve blizanci, Bog. Iva je izgubio rukavicu. Ti vam ova tvoja za spun. Evo 200. Mališa. Evo, i slikam i snimam. Eto. Jedan mali vuče kao pravi, dobar. Šta šuti? A? Šta šuti? Pa šta da kaže, Bog te? Pa evo, moram nešto reći. Evo, došli su do kraja ribolova na ovoj jednoj prelijepoj vodi. Nama na ovoj vodi. Pecali smo, jučer smo zabacili, subota, došli u subotu, zabacili smo negdje oko 10 sati. I pecali smo, neki su pecali do 9 navečer, neki su pecali do 11 navečer, zato što nas je oluja, kakva je bila, olujno nevreme, u biti vjetar, nas ubio. Cijeli dan je puho jučer i onda snijeg, kiša, vjetar, ubijačina, strava. Izvali smo 40 i, koliko Igore, 48 riba van. Jučer smo se tražili prvo da vidimo mjesto, dno, gdje je peca, kak peca, tu smo izgubili dosta vremena, tako da smo praktički pravi ribolov odradili danas. Jučer smo hranili, otvorila se lijepo bojla i ove neke naše nove bojle, u stvari jedna nova bojla radila odlično, a ove standardne ostale su odradile svoj posao. Pa evo iz prve ruke da čujemo od dečkiju kako vam se čini ovo novo jezero i da ćemo se opet vratiti nazad. Kad zatopi. Po men, voda je prelje. Nema se šta reći. Ribe su borbene. Onako,
Jesu manje, ali će narasti. Manje narašće za jedno 10-15 godina. Da li ćemo se vratiti? Vratit ćemo se naravno. Drugi puta malo bolje opremljeni, sad više znamo. Više stvari za drugi puta i što se mene tiče, ribolov je bio uspješan. Odlično. Meni je super Frati. sam vjetar. Vjetar nas ubio, ali tako? Da, ovo su Vjetare. Igore, da li ti imaš specijalizirao za vjetar? Kakav ti je bio vjetar? Odličan. On je rekao sve u vodi. A, Prva liga. ubio nas je. Ubio nas je. Dobri, kako smo lovili, koliko smo lovili, dugo je lovili. Eto. Ivo, jesi ti zadovoljan sa novom vodom? Pa dobro, šta, ne mogu sad svi biti. Sad znamo za idući put kad dođemo ovdje šta, kako, zašto i zbog čega. Još jedan osvrt ovak na vodu. A koliko se godišnje doba mijenjalo? Promijenili, a? Bar 4, a? Snijega je bilo, kiše je bilo, strašno vjetra je bilo. Molim? Vruće je bilo, jučer, sveg je bilo. Sad je zima, sad je ne znam šta preko, proljeće, ljeto, ne znam, nije ljeto. Jesen, da, evo liša. Do skorog viđenja, do idućeg ture, ajmo kući. Ajmo, čao, čao.